Indimu ni urubuto rwo mu muryango wa citrus. Ikoreshwa cyane mu mirire y'abantu benshi ku isi. Uretse uburyohe bwayo bukarishye, indimu izwiho kuba isoko ikomeye cyane ya vitamine C n'izindi antioxidants zigira uruhare mu kubungabunga ubuzima. Nk'uko inzobere mu mirire zivuga, indimu ntabwo yitwa umuti uvura indwara, ariko ifasha umubiri iyo ikoreshejwe mu mirire. Biri mu gitabo Foods and Health cyanditswe na Dr. Pamplona. Uyu munsi turarebera hamwe umumaro wo gukoresha indimu ku buzima bwacu. Indimu ifasha mu gukomeza ubudahangarwa bw'umubiri. Irimo vitamine C nyinshi ikenewe mu mikorere myiza y'umubiri. Iyi vitamine C ifasha umubiri kurwanya indwara, yongera ubudahangarwa bw'umubiri, ifasha gukira kw'ibikomere, ikora nka antioxidant irinda uturemangingo kwangirika. Ku rubuga Mayo Clinic banditse ko vitamine C ari ingenzi cyane mu kurinda umubiri ndetse no mu mikorere y'uturemangingo. Dr. Pamplona nawe agaragaza ko indimu ari imwe mu mbuto zifasha cyane mu kongera vitamine C mu mirire ishingiye ku bimera. Indimu zifasha kandi mu kurinda umutima, kuko indimu irimo flavonoids na vitamine C byombi bifite uruhare mu kurinda umutima. Ubushakashatsi bwerekana ko flavonoids zo muri citrus zifasha imitsi y'amaraso gukora neza kandi zigabanya ibyago by'indwara z'umutima. Harvard T.H. Chan School of Public Health ivuga ko kurya imbuto za citrus kenshi bifitanye isano n'igabanuka ry'indwara z'umutima. Indimu kandi ifasha cyane mu igogora, kuko indimu itera umubiri gutanga amacandwe menshi kandi ifasha gutegura igifu kwakira ibiribwa. Mayo Clinic ishimangira ko amazi ari ingenzi mu igogora, kandi kongeramo imbuto nk'indimu bishobora gufasha kurushaho. Indimu kandi zifasha cyane mu kurinda indwara zidakira. Indimu zifitemo antioxidants harimo vitamine C, flavonoids ndetse n'izindi. Izi antioxidant zirinda uturemangingo kwangirika, zifasha mu kurinda indwara zidakira. World Health Organization igaragaza ko kurya imbuto n'imboga bikungahaye kuri antioxidant bigabanya ibyago by'indwara zitandukanye zirimo n'izidakira. Indimu zirafasha nanone mu kugabanya ibiro. Mayo Clinic ivuga ko nta kinyobwa na kimwe gituma umuntu agabanya ibiro atabanje guhindura imirire n'imyitwarire. Dr. Pamplona nawe agaragaza ko imbuto nk'indimu zifasha mu kugenzura ibiro iyo zihujwe n'imirire iboneye ndetse n'imyitozo. Foods for Health. Dore uko indimu ikoreshwa neza nk'uko byemezwa n'inzobere. Indimu ushobora kuyikoresha uyivanze n'amazi, ukanywa ayo mazi avanze n'indimu. Ushobora nanone kuyikoresha uyivanze n'imboga, ukabirya nka salade. Harvard Health ishimangira ko imbuto zikoreshejwe mu mwimerere wazo arizo zifasha cyane umubiri. Zirikana ko indimu ikungahaye kuri vitamine C, irimo antioxidants kandi ifasha mu mirire iboneye. Ubuzima ni umutungo w'ingenzi. Buri munsi ni amahirwe yo kuwitaho, kuko buri gikorwa cyiza ku mubiri ni imbuto y'ejo hazaza.